فرهنگ رفتار، فرهنگ گفتار، فرهنگ ریایه قاعده‌های بخطری حرکت در راه. درود بینندگان عزیز، نشر تازه برنامه تحلیلی شتاب است منظور شما با مقصد تامین بخطری حرکت در راه، پیشگیری از صادرشوی حادثه‌های راه و نقلیاتی، برهم زدن تنبه‌شوی‌ها در کوچه و خیابان‌های ماشینگرد حدود پایتخت، ناظران شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخله ضمن برگزار نمودن یک چهاربینی مقصدناک حالت‌های قانون‌ستیزی‌های چندین رانندگان واسطه‌های نقلیات را معین و آشکار نموده نسبت آنها اسناد حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب دادند. چنین چهاربینی‌های نتیجه بخش همه روزه از جانب شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه با مقصد پیشگیری نمودن حالت‌های زیادی تنبه‌شوی و رفع مشکلات گذاشتن واسطه‌های نقلیات در قطار دوم حرکت زیر علامت و نشانه‌های آگاه کننده و مهم از همه گذرانیدن واسطه‌های نقلیات از معاینه حتمی سالانه تکنیکی، برهم زدن فعالیت غیرقانونی مسافرکشانی، سپاریدن پرداخت برگک نابودسازی واسطه نقلیات یعنی اوتیلیزاسیا راه اندازی می‌گردد. بنا به اطلاع شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه چهاربینی‌های مقصدناک از جانب گروه‌های کاری منتظم دایر کرده شده. طی سال 2024 دلیل‌های زیادی حقوق ویرانکنی‌ها از جانب بعضی از رانندگان و دیگر اشتراکیان حرکت در راه آشکار کرده شده است. از جمله اداره نمودن واسطه نقلیات در حالت مستی 452 دلیل، با آینه‌های سیاه و خیره کرده شده مهلت اعتبارش گذشته 260 دلیل، به حجت رانندگی 49 دلیل، به رقم‌های قید دولتی 887 حالت، با رقم‌های قید دولتی بیگانه 84 دلیل، با تلفن موبیلی هنگام اداره واسطه نقلیات گفتگو نمودن 3925 حالت، نگذرانیدن واسطه نقلیات از معاینه تکنیکی 4733 دلیل، به میان آوردن وضعیت خوفناک هنگام حرکت 712 دلیل، گذاشتن در رنگ سرخ چراغک راهنما 1336 حالت و استفاده از اسباب‌های مخصوص شعله‌افکن 676 عدد آشکار و حجت‌گذاری کرده شده است. همه روزه از جانب کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه برای پیشگیری سطح صدمه‌ناکی و اینچنین رعایت قاعده حرکت در راه بلند برداشتن انتظام اشتراکچیان حرکت در راه قوا و واسطه‌ها سفربر می‌گردند. از 14 ایولی سال 2012 تحت رقم 367 الوه‌ها با قرار 580 از 5 دکبر سال 2013 واردات سیگنال‌های مخصوص آوازی و نورافشان و واسطه‌های نقلیات چنبرکشان از راست قطعاً منع می‌باشد. متاسفانه وقت‌های اخیر در راه‌های نقلیاتگرد شهر دوشنبه ویران نمودن قاعده‌های بخطری حرکت در راه از جانب پیاده‌گردان نیز بیشتر به مشاهده می‌رسد که این حالت باعث احتمال زیر چرخ واسطه نقلیات ماندن آنها می‌گردد. با نظرداشت این مسئله مهم، مسئولین بخش بخطری حرکت در مسیرهای ماشینگرد شهر دوشنبه پیوسته میان دایره وسیع اشتراکیان حرکت در راه بخصوص پیاده‌گردان چهاربینی‌های معرفتی حقوقی را به راه مانده خوف صادر گردیدن صدمه‌های نقلیاتی با اشتراک پیاده‌گردان را پیشگیری می‌نمایند. مورد به تاکید است که طی سال 2024 در راه‌های نقلیاتگرد شهر دوشنبه 208 حادثه راه و نقلیاتی به وقوع پیوسته است که در پی آن 38 نفر به هلاکت رسیده، 195 تن دیگر جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند که نسبت به همین دوره سال 2023 رخ دادن صدمه‌ها 20 حادثه، شماره فوتیدگان 8 نفر و مجروحان نیز 34 نفر کم ارزیابی می‌گردد. حالت‌های زیاد قاعده ویرانکنی پیاده‌گردان هنگام عبور جاده‌های نقلیاتگرد نیز به مشاهده می‌رسد. مسئولین مرکز مطبوعاتی شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه میگویند که چهاربینی‌های مذکور به خاطر بلند برداشتن معرفت پیاده‌گردان، استفاده عاقلانه آنها از راه‌های زیرزمینی و پیراه‌های پیاده‌گردی و مخصوصاً رانندگی صاحبان واسطه‌های نقلیات میباشد. در داخل شهر دوشنبه سر هر قدم گذرگاه‌های پیاده‌گذر، راه‌های زیرزمینی و پیراه‌های پیاده‌گردی کایها ساخته مورد بهره برداری قرار گرفته است
ولی تأسف‌آور این است که از چنین رمز و علامتگذاری و انشاءات کمونیکاسیونی اندر کمی پیاده‌گردان استفاده می‌نمایند. همان از چنین گذرگاه‌های زیرزمینی خوشساخت استفاده می‌نماید که او اولاً در فکر بخطری خود و اطرافیان است. دیگر اینکه این گونه اشخاص در نزد قانون جمهوری تاجیکستان درباره حرکت در راه مسئولیت احساس می‌کنند. همه کوشش‌ها به آن خاطر است که قاعده ویرانکنی‌ها کاهش یابند، حادثه‌های راه و نقلیاتی پیشگیری کرده شوند و فرهنگ راهنوردی اشتراکیان حرکت در راه باز هم بلند برداشته شود تا آن دمی که سه سوبیکت اشتراکیان حرکت در راه، پیاده‌گرد، راننده و مسافر در این سمت مسئولیت احساس نکنند، حالت مذکور نگرانی کننده باقی خواهد ماند. حالت‌های تنبشوی‌های واسطه‌های نقلیات امروزها واقعاً یکی از مشکلات اساسی در مسیرهای ماشینگرد قلمرو کشور بخصوص در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند به حساب می‌رود. کاربری مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی نشان می‌دهد که توقف نادرست و در دوم تا سوم خط سمت حرکت گذاشتن واسطه‌های نقلیات این گونه مشکلات نظام راهداری را به وجود می‌آورد. گذشته از این رانندگان واسطه‌های نقلیات باید دانند که قانون ستیزی آنها به حرکت واسطه‌های نقلیات مخصوص آتش نشانی، یاری تجلی و میلیسیا خلل ایجاد می‌کند. در راه‌های همشفت و گرد و اطراف بازار، مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی نیز این گونه قاعده ویرانکنی‌ها جای دارند. رانندگان دیده و دانسته واسطه‌های نقلیات خود را در خط دوم و قسم حرکت راه گذاشته مانعه صنعی تنبشوی‌ها را به وجود می‌آورند که خلاف قاعده‌های حرکت در راه و برای دیگر اشتراکیان حرکت خطرناک میباشد. با نظرداشت چنین مشکلات، مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوخت به منطقه‌های اولی مرکز مأموری ولایت شهر خوجند سفربر گردیده وابسته به مشکلات تنبشوی کاربری نمودند. در رفت چاره‌بینی‌های عملی گردیده واسطه‌های نقلیاتی که صاحبانشان در مکان‌های منع کرده شده توقف و به نظارت گذاشته رفتند، حجت‌گذاری همچنین با مقصدی به نظام درآوردن حرکت راه بعضی از نقلیات‌های مانع پیش آورنده طریق واسطه‌های نقلیاتی کشاله کننده به ایستگاه جریمه‌ای بازرسی دولتی اتومبیلی دسترس کرده شدند. در اساس بند 11 قاعده‌های حرکت در راه، راننده عهده‌دار است که هنگام اداره نمودن واسطه نقلیات از تسمه بخطری استفاده برد. در وقت استفاده نبردن راننده از تسمه بخطری، ناظران راه عهده‌دارند که طبق ماده 333 قسم 2 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب دهند. تحلیل و مشاهده ها نشان می‌دهند که در اکثر موارد قسم بیشتری رانندگان از تسمه بخطری استفاده نمیبرند. چنین حالت میتواند باعث رخ دادن حادثه‌های راه نقلیاتی و آسیب برداشتن راننده و مسافر گردد. قبلا نیز از جانب ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی در قلمرو کشور عملیات تسمه بخطر محافظ شما نیز تشکیل و راهاندازی گردید و طی برگزاری عملیات 10 روزه از جانب ناظران بازرسی دولتی ولایت سوخت 622 دلیل استفاده نکردن از تسمه بخطری هنگام اداره واسطه نقلیات از جانب رانندگان معین کرده شده. نسبتشان در اساس ماده دخلداری کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده است. طبق تحلیل‌های آماری اکثرا در موضع‌هایی که حادثه‌های راه نقلیاتی به قید گرفته شده‌اند، رانندگان و مسافران آنها کاملا از تسمه بخطری استفاده نکردند. در نتیجه باعث برداشتن جراحت‌های وزن جسمانی و یا به هلاکت رسیدن آنها گردیده است. قاعده ستیزی پیاده‌گردان باشد به مثل عبور کردن راه از جای‌های مقرر نشده در مرکز مأموری ولایت شهر خوجند و نواحی گرد و اطراف آن نگرانی کننده باقی میماند. تاکیدهای پیوسته مسئولین بخطری حرکت در راه را به اینابت نگرفته، چنین قانون ستیزی‌ها نوبسته از سن و سال، نابالغان، جوانان و شخصان روزگار دیده دغلانه ویران و حالت‌های صدمه‌وی را به وجود آورده حیات و سلامتی خود را زیر خطر می‌گذارند. گذشتن از گذرگاه‌های زیرزمینی یا عبوری را در جای‌های تعیین گردیده علامت گذاری شده معرفت بلند شخص و نشان دوستداری حیات میباشد، زیرا نفر رعایت کننده چنین قاعده را خوف دچار حادثه نقلیاتی شدن تهدید نمی کند. جایی که فرزندان را
аз оқибатҳои роҳгузарии хавфнок огоҳ намоянд, баъзе аз падару модарон фарзандони хурдсолро роҳбаладӣ намуданд ки роҳҳои мошингарди сершиддатро аз ҷойҳои ноамн убур менамоянд. мутаассифона дар баъзе ҳолатҳо ба эътибор нагирифтани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ боиси зери чархи нақлиёт мондани баъзе аз пиёдагардон мегардад. барои мисол, таи соли равон дар натиҷаи чунин беаҳамиятӣ зиёда аз 48 ҳолати ҳодисаи нақлиёт бо иштироки пиёдагардон дар масирҳои мошингарди вилояти Суғд ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он 21 нафар ба ҳалокат расида, 36 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. мушоҳидаҳо собит намуда ки шаҳрвандон худ сарона роҳи асосии нақлиётгардро убур карда на танҳо ҷони худ, балки дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро зери хатар мегузоранд. бо ин амал онҳо дар масирҳои асосӣ шароити содиршавии ҳодисаҳоро ба миён оварда ҳаракати муназзами воситаҳои нақлиётиро халалдор месозанд. пиёдагардоне ки бо як бемасъулиятӣ қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона вайрон мекунанд, мувофиқи моддаи 340 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ҷаримабандӣ мешаванд. бо назардошти ҳалли мушкилоти зайл ва баҳри пешгирии ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ва пахши пиёдагардон, ҳайати шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд минбаъд низ тасмим доранд корҳои тарғиботиро ҷонок намуда, бо баргузории амалиётҳои мақсаднок фаъолияташонро тибқи нақшачорабиниҳои пешбинишуда такон бахшанд. дар ҳолатҳои мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт яке аз дағалтарин шеваҳои қонунситезиҳои ҳаракат дар роҳ дониста мешавад. мақомоти бозрасии давлатии автомобилии кишвар ҳамасола дар пайи риоя накардан ба оддитарин қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ мин ҷумла дар ҳолати сархушӣ идора кардани автомашина аз ҷониби ронандагон садамаҳоеро ба қайд мегирад ки муҷиби марги нафарон ва ҷароҳатбардории иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мегардад. бо мақсади пешгирии чунин ҳолатҳои қонунситезиҳои ҳаракат дар роҳ, бозрасии давлатии автомобилии вилояти Хатлон таи ҳафтаи охир зимни баргузор намудани нақшачорабиниҳои тасдиқгардидаи худ чандин ронандагони воситаи нақлиётро муайян ва боздошт намуд ки онҳо дар ҳолатҳои сархушӣ нақлиёт меронданд. дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт паёмади фоҷиабор дошта, на дар ҳама ҳолат ронандаи сархуш солим ба манзил мерасад. аз як ҷониб дар ҳолати мастӣ идора намудани автомашина ин таҳдид ба ҳаёти худ бошад, аз ҷониби дигар ба ҳаёту саломатии дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ хатари ҷиддӣ таҳдид мекунад. бо назардошти рафъи мушкилоти зайл ва бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ, кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохила дар вилояти Хатлон низ як қатор нақшачорабиниҳои судмандро дар амал татбиқ намуда, бо баргузории амалиётҳои мақсаднок, ташкили вохӯриву чорабиниҳои омӯзишӣ кӯшиш намуданд ҷиҳати пешгирии ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ мавқеъгирӣ намоянд. ин навбат нозирони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохила дар вилояти Хатлон зимни баргузории нақшачорабинии мақсаднокашон ҳолати ҳаракати воситаҳои нақлиётро дар ҳудуди ноҳияҳои Кушониён, Дӯстӣ ва шаҳри Туз нигароникунанда арзёбӣ намуда, як қатор камбудиву қоидавайронкуниҳоро ошкор намуданд. танҳо давоми 10 шабона рӯз дар ҳудуди масирҳои мошингарди ноҳияи Кушониён аз ҷониби нозирони роҳ 296 ҳолати қоидавайронкунии ронандагон ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ гардидааст. яке аз қоидавайронкунии дағалу хатарзо ин масту сархуш идора кардани воситаи нақлиёт аз ҷониби ронандагони кӯтоҳандеш ба қайд гирифта шуда, нисбаташон тибқи талаботи моддаи 332 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби нозирони ноҳияи Кушониён тадбирҳои лозима андешида шуд. исботи ин гуфтаҳо он аст ки сокинони ноҳияи мазкур Хайриддин Абдуллоев, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Nexia, рақамҳои қайди давлатиаш 9873 ЕЕ01, Алишер Ҳаитов, ронандаи автомашинаи тамғаи Nexia, рақамҳои қайди давлатиаш 1888 РЕ03, Қурбон Давлатов, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Nexia, рақамҳои қайди давлатиаш 1666 БС03 дар ҳолати сархушӣ қарор доштанд ки аз ҷониби нозирони роҳ боздошт гардида, нисбаташон тибқи талаботи моддаи дахлдори
кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон чораҳои дахлдор андешида шуд. баъзе аз ронандагон хилофи талаботи қоидаҳои бехатарӣ амал намуда ба воситаи нақлиётиашон лампаҳои равшанидиҳандаи ғайристандартиро насб намуданд ки ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мушкили ҷиддӣ эҷод мекунад. ронанда шумо аз лампаи ғайристандарте ки ба воситаи нақлиёт тааллуқ надорад истифода мебурдед ва моддаи 316 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона вайрон кардед. айни ҳол лампаи ғайристандарти воситаи нақлиёт аз воситаи нақлиёт гирифта шуд ва протоколи маъмурӣ тартиб дода мешавад. қаблан низ зимни баргузории чорабиниҳои мақсаднок маҳз дар ҳудуди роҳҳои ноҳияи шаҳри Туз дар ҳолати мастии ронандагон боздошт мешуданд ки таваккалан ва хеле ҳам хатарнок нақлиёташонро идора менамуданд. ин навбат ҳам ҳолат чунин буда 10 нафар бо ин ҷурм боздошт гардиданд ки қисми зиёдашон нафарони солманд мебошанд. бо ин навъи қоидавайронкунӣ сокинони ноҳияи шаҳри Туз Қурбон Ҳазратқулов ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақамҳои қайди давлатиаш 1661 BM03, Бахтиёр Сафарқулов ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақамҳои қайди давлатиаш 0072 B01, Икром Муҳаммадҷонов ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақамҳои қайди давлатиаш 1211 RT03, Билол Пардаев ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақамҳои қайди давлатиаш 64 AT07, Комилҷон Хайриддинзода ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақамҳои қайди давлатиаш 0623 OZ03 ва Зикрулло Шои Мардонқулов ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Kia рақамҳои қайди давлатиаш 1717 VG01 боздошт шуда нисбаташон аз рӯи моддаи 332 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон чораҳои дахлдор андешида шудааст. ҳамзамон сокинони ноҳияи шаҳри Туз аз ҷумла Юсуф Дусмуродов ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz рақамҳои қайди транзитиаш 24C BO01, Али Бегматов ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Avanta рақамҳои қайди давлатиаш 6666 NG03, Чори Холияров ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Kia аломатҳои қайди давлатиаш 879 BT Рус бе иҷозатномаи сиёҳшаи мақомоти дахлдор боздошт шуда нисбаташон дар асоси моддаи 330 қисми 2 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои лозима андешида шуд. ман Хайриддинзода Комил ронандаи автомошини Opel Astra 0623 маро дар ҳолати мастии кормандони бедиаи ноҳияи шаҳри Туз дастгир кардам. аз дигар ронандаҳо хоҳиш мекунам ки дар ҳолати мастии мошинро наронанд. ба иттилои шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Хатлон сокини ноҳияи Ҷайҳон Асад Азимзода ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz рақамҳои қайди давлатиаш 4600 AT03 дар ҳолати мастӣ зимни ҳаракат аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада онро чапа мекунад. ҳарчанд вазъи саломатиаш хуб аст, аммо автомошина корношоям гардидааст. нисбати ронандагони болозикр тибқи қарори суд чораҳои лозима андешида шуда дар умум ба миқдори 21600 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуда аз ҳуқуқи ронандагӣ ба муҳлати 5 сол маҳрум гардиданд. ҳамин тариқ нозирони роҳ дар ҳудуди ноҳияи Дӯстӣ 382 ҳолати қоидавайронкунии ронандагонро дар ҳафтаи аввали моҳи январи соли равон ба қайд гирифта нисбаташон тибқи талаботи моддаҳои дахлдори кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон чораҳои лозима андешиданд. риояи қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ барои ронандагон амри зарурӣ буда онҳоро лозим аст ҳаёти худу атрофиёнро зери амн нигоҳ доранд. ба самти муқобили роҳ ҳаракат намудани ронандагон яке аз дағалтарин намудҳои қоидавайронкунӣ ҳисоб меёбад ки ин амал дар бештари маврид ба рух додани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ анҷом меёбад. дар ҳудуди масирҳои нақлиётгарди Бохтар Хӯросон ҳайати кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохила дар вилояти Хатлон қоидаситезиҳои бархе аз ронандагонро ба қайд гирифтанд ки онҳо ба муқобили самт ҳаракат мекарданд. дар асоси мушоҳидаҳо ва муроҷиату шикояти шаҳрвандон чунин навъи қоидавайронкунӣ яъне ба муқобили самти ҳаракат идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳудуди масирҳои мошингарди Бохтар Душанбе аз минтақаи шаҳри Бохтар то ноҳияи Хӯросон
ҳамарӯза ба назар мерасад. новбаста аз роҳандозӣ намудани чорабиниҳои мақсадноки масъулин ҳанӯз ҳам ин кирдори зидди ҳуқуқӣ рафъ нагардида, тибқи таҳлилҳои нозирони роҳ миёни сокинони шаҳри бохтар, ноҳияҳои кушониён, хуросон, абдураҳмони ҷомӣ ки дар ҳамшафати масири пуршиддати нақлиётгарди душанбе бохтар зиндагӣ мекунанд, ба як раванди маъмулӣ табдил ёфта пайваста содир мешавад. идома ёфтани чунин вазъи қоидавайронкунӣ агар аз як ҷониб аз фарҳанги пасти ронандагон гувоҳӣ диҳад, аз ҷониби дигар вазъияти хатарзоро барои ҳаракати бемамонияти дигар воситаҳои нақлиёт ба вуҷуд меоварад. бо мақсади бартараф намудани чунин вазъи қоидавайронкунӣ, нозирони бозрасии давлатии автомобилии вилояти хатлон амалиёти махсус гузаронида якчанд ронандагонро барои муқобили самти ҳаракат идора намудани воситаи нақлиётиашон боздошт ва мавриди ҷаримабандӣ қарор доданд. давлатмурод шарифов ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи шевролет матиз рақамҳои қайди давлатиаш 4004 QH01, зубайдулло гулов ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи хундай портер рақамҳои қайди давлатиаш 3040 BM03, ғолибҷон воҳидов ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи ВАЗ-2101 аломатҳои қайди давлатиаш S748 УК-Рус, Алиҷон Хушдонаев ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес-Бенз рақамҳои қайди давлатиаш 1597 OS01, Муҳаммадшариф Мирзораҳимов ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи КАМАЗ рақамҳои қайди давлатиаш 0354 BB03 ки ҳамагӣ чунин қоидавайронкуниро содир намуданд, аз ҷониби нозирони роҳ боздошт гардиданд. ронандаи воситаи нақлиёти КАМАЗ рақами қайди давлатиаш 0354 BV03 муқобили самти ҳаракатиро дар шоҳроҳи душанбе бохтар ҳаракат мекард, ки ба дигар воситаи нақлиёт монеагӣ ба вуҷуд меорад. нисбати ронанда бо моддаи 326 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Tojikiston протокол тартиб дода шудааст. ва ҳамагон маълум аст, ки воситаи нақлиёти борташ муқобили самти ҳаракатиро ки меяд аксарияти ҳодисаҳои роҳи нақлиёт аз бораи воситаи нақлиёти борташ дода шудааст. баъзе аз ронандагони дигар ки дар минтақаи ҷамоати деҳоти қизилқалъаи ноҳияи хуросон ба муқобили самти ҳаракат баромада вазъияти хавфнокро ба миён меоварданд, аз ҷониби нозирони роҳ боздошт гардида тибқи талаботи моддаи 326 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбаташон чораҳои лозима андешида шуд. муқобили самти роҳ ҳаракат кардан, муонагӣ эҷод кардан дигар такрор намешавад. бо таҳияи ин матлаб масъулини соҳа аз кулли ронандагон, махсусан сокинони шаҳраку деҳоти ҳамшафати роҳи бохтар то хуросон хоҳиш карда мешавад, ки қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳро риоя намуда аз муқобили самт ҳаракат намудани воситаи нақлиёт худдорӣ намоянд. дар сурати такрор ёфтани ҳолати мазкур воситаи нақлиёт ба майдончаи ҷаримавии бозрасии давлатии автомобилӣ дастрас карда шуда нисбати ронандагон чораҳои таъсиррасонии ҳуқуқӣ андешида мешавад. инҷо бинандагони азиз ба анҷоми барномаи таҳлилӣ шитоб расидаем. дар ҳафтаи равон ба шумо роҳи сафеду бехатарро таманно намуда аз кулли иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ даъват ба амал меоварем, ки онҳо ҳангоми ҳаракат қоидаҳои бехатариро қатъиян риоя намоянд, то боиси рух додани садамаҳои роҳу нақлиётӣ нагардад.